Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Presretna sam što ponovo snimam videa. Imala sam kraću pauzu zbog trudnoće i poroda i sad je ovo moj prvi video koji snimam otkako sam postala mama malog Valora, što je bilo prije nekih mjesec dana. Veseli me da sam se vratila sa videima, da dijelim s vama svoja iskustva, spoznaje, neka znanja, da vam pomognem da poboljšate kvalitetu svog života. Današnji video je na temu majčinstva, tema koja zadesi mnoge mame, a to je mastitis. Tako da ako te zanima i ovakve teme, kao i teme kako poboljšati kvalitetu života, puno mi znači da se pretplatiš na moj kanal, da podržiš moj rad, da budeš dio ove zajednice. I ako ti se svidio ovaj video, svakako lajkaj, ostavi svoj komentar, podijeli ga dalje, da i drugi vide ovaj video, jer vjerujem da će mnogima koristiti. Pa krenimo o priči o mastitisu. Mastitis zvuči jako strašno. Mnoge žene i moje prijateljice su mi rekli da čak razmišljaju da ne doje svoje dijete zato što ih je toliko strah da ne dobije taj mastitis. O mastitisu prije, dok ga nisam dobila, nisam niti razmišljala, niti ulazila u njegovu temu, šta on znači, kako ću se osjećati ako ga dobijem, jer ne volim na taj način razmišljati. I onda me on lijepo zadesio onda kada sam se počela opuštati i kada sam pomislila ok, porod je prošao, počela sam se sad regenerirati, sve ide na bolje, sve je super. I onda jednu noć došao je gospodin mastitis. Tu večer sam dobila jako visoku temperaturu, inače mislim da nekih 14 godina nisam imala niti jednu visoku temperaturu. Tako da je ovo bilo prilično iscrpljujuće za mene i upala mi se desna dojka i osjetila sam strašnu bol, vrućinu, znači u toj dojci i slično, i onda sam znala da je riječ o mastitisu. U ovom videu ću samo podijeliti ono što sam ja napravila, 7 koraka koje meni pomoglo da mi mastitis prođe u 2 dana. Inače savjetujem da sve provjerite sa svojim liječnikom, da vidite da li to vama odgovara. Ja nisam liječnik, nego su ovo koraci koje sam primijenila na sebi, koji su meni puno pomogli, tako da vjerujem da će i vama, a ako želite biti sigurni da li je to ok za vas, svakako se savjetujte sa liječnikom. Prvi korak je bilo sniziti visoku temperaturu. Visoka temperatura ne samo da izvlači tekućinu iz našeg tijela, već je jako iscrpljujuća. Imaš taj neki, ne znam kako bi objasnila, taj osjećaj koji imaš kad imaš visoku temperaturu. Vjerojatno ste nekad u životu imali visoku temperaturu. I onda je Karlo rekao da on ima super rješenje za to, a to je naribani krumpir. Prvo mi je bilo onako smiješno, naribani krumpir, no bila sam spremna sve probati da prođe ta visoka temperatura. Uzme se krumpir, nariba se i taj naribani krumpir se stavi u čarape i držite taj oblog od krumpira nekih 2 sata, mislim da sam držala. Mi smo stavili onu podlogu ne propuštajuću ispod mojih nogu da ne zamažemo cijeli krevet, i kroz nekih 2-3 sata meni je temperatura pala i počela sam se puno bolje osjećati. Jako je bitno sniziti temperaturu, jer kaže se da ako nam visoka temperatura potraje kod mastitisa, da je potrebno otići naravno liječniku, uzeti antibiotike i slično, da ne bi došlo do razvoja situacije onako u lošiju stranu, tj. da ne bi došlo do nekakvih infekcija. Druga stvar koja je bitna je izdajanje. Kada sam radila popis stvari za rodilište i šta je potrebno u prvim početcima sa bebom da pripremiš, napisala sam izdajalica, i tu su mi mnoge mame pisale da mi to ne treba, da njima nije bilo potrebno, da je to možda nepotrebni trošak u startu. Meni je drago da ja svoju izdajalicu imam, prije poroda sam nabavila, i to je ova tu od Philipsa, Eureka. Snimit ću vam video, svoju recenziju, zato što je stvarno savršena izdajalica. Zašto sam ju odabrala, kako ju koristim, zašto je toliko dobra, bit će video na mom kanalu, jer me stvarno spasila. Znači kad dođe do mastitisa jako je bitno izdajati to mlijeko, zato što beba ne uspije jer je mala, očito beba ne uspije sve izvući van za vrijeme sisanja, za vrijeme dojenja, i onda se dese nekakve blokade, začepljenja, i dođe do upale, do mastitisa. Meni se točno ovako vidjelo koja mi se žlijezda upalila, to je bila ovako jedna kvrga i to je trebalo osloboditi da bude protočno, da nema zastoja i da
upala prođe. Izdajalica me znači stvarno spasila i super sa ovome urekom je u tome što ne morate biti u onom položaju prema naprijed, kao što sa mnogim izdajalicama morate biti, već možete biti lijepo naslonjeni, jer ovako kako si iscrpljeno od mastitisa, temperature, upaljene dojke, boli i svega, onda stvarno znači da se možeš nasloniti. Ja sam izdajala onako po noći i naravno nastavila sam da Valor doji, jer vama dijete zapravo kod mastitisa jako pomaže sa svojim sisanjem, zato što on izvlači mlijeko i izvlačite, da kažem, blokade van, evo tako ću se laički izraziti. Zato po meni je stvarno dobro imati izdajalicu, jer nikad ne znaš. Ja ju za sad ne koristim u smislu da izdajem mlijeko pa da dajem Valoru na bočicu, nego je on isključivo na sisi, ali za ovakve stvari jako dobro koristim. Treća stvar koja je bitna kod mastitisa je masaža grudi. Našli smo super video, kad kažem mi, Karlo i ja, jer smo zajedno istraživali temu mastitisa i što će mi pomoći. Stavit ću vam dolje link na taj video da si pogledate, fenomenalno objašnjeno. To su 3 načina masaže grudi. Prvi je da ovako tresemo, znači da primamo gore i dolje i tresemo, pa ovako tresemo. Zatim kao cijeđenje, znači da se radi ovaj potez. I treća stvar je da primite ovdje i na ovaj način povlačite. Možete raditi sami masažu, ja sam radila pod tušem jer onak topli tuš nekako opuštao cijelu tu upalu i onda bi si masirala dojku, no jako je dobro da vam partner pomogne s masažom, da to bude mrvicu snažnije, mrvicu i grublje, možda i bolnije, no stvarno onako stisnite zube, nije toliko strašno, zato što će brže proći ako onako ipak malo snažniji stisak nego ako ste preblagi prema sebi, onda nećete uspjeti dobro možda riješiti tu kvrgu ili što god je nastalo. Tako da je masaža jako bitna. Ja sam nastavila i nakon mastitisa, svaki dan radim masažu, radim i te masaže iz tog videa koje ću vam staviti dolje u opisu i radim svoje masaže koje su dio taoističke prakse koju radim, to su masaže grudi, jer je jako bitno i da bude dobra energetska prokrvljenost i naravno naša prokrvljenost općenito i protočnost mlijeka u našim dojkama kako ne bi ponovo došlo do same upale. Tako da je masaža bitna, ako boli stisnite zube, vjerujte mi, osjećat ćete se puno bolje. Iduća stvar koja je bitna je hidratizacija. Kad imate visoku temperaturu, upala je prisutna, tijelo troši nekako svoje zalihe da se bori protiv te upale, gubimo jako puno tekućine. Ja sam onako mrvicu premalo pila vode jer sam možda bila preumorna i onda sam u ustima imala onaj osjećaj suhoće, dehidracije. Znači unosite što više vode, biljnih čajeva da tijelo dobiva tekućinu i da se što prije vrati u balans. Znači jako je bitno i ako ne osjećate žeđ, popite, znači održavajte to da pijete 2 do 3 litre vode jer je to jako bitno. Zatim iduća stvar, mislim da sam na 5. Nova mama onako malo je odluta, onako sam malo zaboravna postala. Vratit ću se na svoje. Mislim da je ovo peti korak koji sam radila češnjak, znači jela sam češnjak 2 do 3 režnja dnevno, zato što je češnjak prirodan antibiotik i odličan je kod upalnih procesa. Ja osobno preferiram uzimati stvari iz prirode, umjesto nekih sintetičkih stvari, tako da meni češnjak, i kada osjetim da dolazi neka prehlada ili gripa, ja uvijek lijepo pojedem češnjaka malo više i na taj način moje tijelo osnaži i bude onako zdravo i dobrog imuniteta. 6. korak su oblozi, to jest oblog od kupusa. Zato su mi mnoge mame pričale i prije nego što sam rodila da je kupus spas, znači da mame uvijek imaju kupus u frižideru, znači svježi kupus, ne kiseli kupus, ne zamislite da je kiseli. Uzme se list kupusa, razvalja se sa valjkom i onda te listove stavite na svoju dojku i držite taj oblog otprilike 2 do 3 sata. Kupus izvlači upalne procese, tako da sam ja to držala, malo onako smrdi, tako da se pripremite na to, možda kak je vruće, tako meni nije bio miris najugodniji, no svakako kupus pomaže pri mastitisu. I 7. korak, nešto u šta se ja kunem da mi je najviše pomoglo, a to je oblog od zelene gline. Sjedila sam točno ovako, sjećam, na krevetu
izdajam to mlijeko, već sam onako u agoniji, ako me boli sve na dodir i razmišljam ok, što još mogu napraviti da si pomognem i pada mi na pamet zelena glina. Mi inače u kući zelenu glinu koristimo za razne stvari, maske za lice, ako Karlo nekad ima uganuće zgloba pa onda stavi oblog od gline, bio ima jednom upaljen išes pa smo stavili oblog od gline jer glina stvarno ima jako puno ljekovitih svojstava i dobro je imati, recimo i kad se porežem ja stavim glinu ili nešto da mi rana brže zacijeli, tako da je glina wow za sve. I pada mi na pamet, ok, stavit ću zelenu glinu, ne može mi sigurno škoditi. Napravila sam toplu pastu od zelene gline, znači uzme se zelena glina koju možete kupiti u ljekarnama i pomiješa se sa vrućom vodom. Glina se ne smije miješati ni sa čim metalnim, nego sa drvenom ili sa prstom u zdjelici pomiješate i stavila sam debeli sloj te gline na dojku i držala oblak 2 sata. Fascinantno je to što je ta glina, znači svuda se stvrdnula, osim na mjestu gdje je išla ta žlijezda koja je upaljena, točno taj dio gdje je bila žlijezda je glina ostala vlažna i onako kao vidjelo se kao da kuha, kak bi rekla, nakon su nastali mjehurići jer je izvlačila tu upalu i meni nakon samo tog jednog obloga od gline toliko mi je pala upala, smanjila se temperatura u dojci, tako da sam se osjećala stvarno super. Glina je zakon za sve. Glina uvijek imam u kući, tako da probajte glinu, vrhunska je za razne stvari. Eto, to su bili 7 koraka koje sam ja radila kod mastitisa. Mene zanima što mislite o tome, da li ste vi imali mastitis, što ste vi probali, što funkcionira. Napišite u komentaru da žene koje dođu gledati ovaj video ili muževi kao moj Karlo koji istraživa na YouTube što mi može pomoći da pronađu na jednom mjestu više savjeta uz ovih mojih 7 koraka, tako da budete slobodni napisati kako ste se vi nosili s mastitisom, što je vama pomoglo. I stvarno vas želim inspirirati da se ne bojite mastitisa. Mislim, je nelagodno, bolno je, iscrpljujuće, no nije ništa što mi ne možemo izdržati jer stvarno bitno je dojiti. Nemojte zbog straha od mastitisa odustati od dojenja jer dojenje je najbolji mogući način da se i emocionalno povezujemo sa svojom bebom, da imate te neke trenutke nježnosti i mlijeko koje mi proizvodimo je najbolja hrana za bebu. Tako da svakako dojite jer to je dobro i za vas i za samu bebu, a mastitis ako dođe će proći lako. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Ako ti se svidio, lajkaj i pretplati se na moj kanal, to mi jako puno znači. Ljubim vas sve i idem malo nahraniti svoju bebu, čujem da plače u daljini. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!